Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Da ki Hajar Ngut ki pat ba nong snong jongka Eastern West Castles District kilami na laki yeng kisam ban Ïashim tashit raham ha ka sngi yo Jinglaitluid ka ba nyo pun riu Snem jongka ri India ka ba deiru ka Jingrakhe ka lingkhu Snem ka ba nyo pusan jongka Jinglaitluid ka ri ka ba long ha ka khat santri unai lar khat khandai spa sa punyo ha kini ka sngi na lor ki program ba per balai Ïashim Bynta de ki khna school na po ka district na sakhiru da ka jing penlong ya ki weipat ki program ki bakan thop ya ka jing elek kai football jong ki khana kan thai self help group bat ka jing elek kai final football jong ka PDSA first division ha ka bau MLA jong ka Mairang constituency bolong ru lampang jong ka yeng dor ba thawan ke jela ba met ba lingdo ula long kum kong san ringkat ka jing sakhi lang jong em ka hima nong klau ki head officer jong ka district na ki tnat trikam fair ki nong elam niam ki principal jong ki school ki no hikai bat ki we Ka Independence Day celebration jo ka Eastern West Castles District ka Baningkong hai. Ka long ru ka Snem ka Batsagan Mao. Ya ka jala Megalaya ba jongi. Ka Barakhe ya ka Jindap San Po Snem. Ka Jiyo ya la ka jala Bapura. Ka Jinglaitluid India. Ka Pengkan Mao yangi ya ka Jinglaitluid jo ki Klawait Kuri India. Iba yang ha ka Nolim jo ka jingela klem ka jingi umslam Ïashim ka ni ka kabu ban penpau ka jing sumuk ya kirata jong kari kumuk Mahatma Gandhi Jawaharlal Nehru Sardar Vallabhbhai Patel pat Subhash Chandra Bose ki balalam ki ban penyo ya kari sensyal pai pa ka bakrautam ha ka partai ngikin mauru da ka jing sarong ya ki jino sinyang jogi kelawan kajela jogi utirat sing sim juga himanong kelau jogi ukiang lomba baru patokan sama ibal IT banten ladi na kabenta ke Jinglaitluid jogi hake ni kesini beklau na ai ke jing kurong bat ke jing sungu ye ki rupslor na ketnat sipai para military bat ki pulit ibala pa ialah ke jingim ban yada ialah put sam ban scam ya ke jinglong try bat penyekut bersa ya ki kamlano para nususong jonga agini kitinjat benai ketela jogi kalamat ya ke jinsalun shop besekai agi bor Mairang agung ke digesi tapa ke solem sigi baying jogi jogi berdu ya ke jinim na ke jin slayum bat ke jin tua kendo hakaleng di Bynta jok itulah. Kesorkan jelah tak diharap jok Indian Air Force kalau penpoy yang kitian ai diharap kento ya kamar bam segitu disnong juga sak tajur kamtam the South Garo Hills but Southwest Cass Hills. Agaknya kesini agaknya kan juga. Nak gua ban penpoy wangi bangan persangkat bala. Balai jitik kipi jeki bakasa kaliang to kasolka kalale bat kamtam na kabenta jong ka Mairang constituency ka bani jong ka district ka batmai nadu Snem arja kalpara hadu ka di kasi Bynta ke jinglong jingman ha ka jelai jongi ka long sok sai kalong ka man akaput asam me kalia kalong ka basong sup lai no katu kani kijile magiti jaki bakibol district batru kesorka gila pentunbet marman kesorka komenta menjul banman ya ke police infrastructure renovation fund na ka benta ban moromot batun bahai yeng pulit ke police station fire station bagi battalion headquarters batun kloy yang diperkam the Tonia district level committee ban kle the deputy commissioner bagi superintendent of police kumki member secretary Bynta Snem la maksan polak ka shaman ki district ban biang ya kini ki Jingrakhe la sokmen menyetu yupi baro ba ka jinja ka ban sana ma ki history ka HLC ka la penpau ya ka Jinglaitluid do ka ban wan sa kami Jingrakhe
Klem de boken don, wat kabanyait katung keritis en syar kari India. Kiti ekren isuk kerastang, baka sorka jela ka angnut baka kiti ekren kan kut klon or ban wandra yang disuk ke basyarta baka jela jungi. Ibn Pau sungu yang sorka India kepada Krisyan ha keban sedang ban dunia syakman ya kiti ekren. Kasorka jela ka shimi gilat baro katubej. Yang kijinya kerja kapur pada yang kami kalian pada Assam. Hadirin di babon kijinya kedua apa yang kimenri rangba walau tuli kijala kelemenjol bantuan baik menriu tuli kijaka nagi karat tuli kibadon kijinya pertimu kata rabari kisang haim bokla para khana para hilang kata badrata syera. Di regional committee wakil documentary sorkar ilalait penjuru pelang yang kita tuli kijaka berkat bagi dekot yang regional committee na kejala Assam. Kilak Isulok Lu bagi beliau kibasa agi tugisnong Kikliya nong sensasnong District Council bagi wei kibedon banta agi jadi penbet board. Lagi kai pot yung kilay tuli regional committee Kilala bansoy yak MOU Kapilin ka Assam bagi kalian agi jadi don lang yung Bynta Korbari ke Sorkar India New Delhi hak alpunday dari Uluber Araja Arbuar. Baat penyiar jikmat ya kekam, kihe jong ki arli ki jalan, kila penlong ki jurip, ya ki znayot li ki jaka, da ke jiyaram lem ka Survey of India. Ka sorkar ka shimru, bon ki sinjam, ban kampen ba ya ka sinsa kada. Bada ke jiyato dekat na kalian, jong ki paipa jong ka Mairang konsulsi, pat ka mokar resan konsulsi, Lala ban upgrade dan pagkentiyo kerdano ya ka Mairang civil subdivision sa ka district level haka ba la preperda ya ka Eastern West Casias district haka sipo dari November Araja Arbuwe. Nalor kani susu ni lala alo ban pre ya ka office dong district transport officer do ka Eastern West Casias district haka santari July Araja Arbo. Susu ban pensuk ya kakit kaba ya kimarem ka sorkar kala pelait ya ka Meghalaya Agriculture Response Vehicle Scheme kabaray jingala bisa 10% sa ki asman on kinong yok mentoy ki balasajin ban ted ya kikali ban penkit ya kimarem hakaba santali la alot la lelabha naga Bynta East and West Hajar district. The sorkar kala priya sisho ya kasot siya ka 8% siya kinong siyang ram limba ka KCC pataga nega jit priya kasot naga Bynta kinong siyang ram ka KCC kala poy siya ka 0%. Kajing priya do ka sorkar jala ya kasot na 100% kan trekam na do ka Snem ka Araja Arbuwe Araja Arbuar. Pat kinong siyang ram KCC kinong dan kamsyo bansew ya ki bansew sut ya kiram KCC. Nasokmen banyeto ispi bak sorka tungi kalapay kmakelpang kumno bangkentiyo. Kaya kayo kakat yung ilong iyeng kibatuk tam da kapahay jingalap na kijinri kibasyonggar kumba sipo wajatin ka ya kibalji ya village employment council lingba kat na CNRD. Lamang katsan klotika ya ka livestock package scheme. Sokumen ban ito ang iro baka piggery farm amausawa nanay. Layo ya ka scheme sanction kapasaw point laipun riu crore. Baka jing sila jing pay ya kani lajan dep pat on sayo ban pri shen. Kani kalong nakabenta kajing mentoy Bak kajing aikam aijam ya kito kibatray ya kikam yaladin. Haga juga pun isok menru pada kalian juga veterinary department dan baga vocational training center namanay. Lala ya kaban ay ya ka training sa kiaspa nro kunyungot. Ana kabenta ban bris niyang bat kiwe program di paper.
Kami kalian ke dekowe ni jela berus patam agari hakalian ke cinta di kelau batispa Mairang om. Banten kelain banten roy di jaga kelau agak jela ketelat forest ratung dien kubanyu spa 60 hektar kapok ski bopel house Snem Hajar way arbuah. Banten semua banten mahabnya ya kitain badon padu yang akasis Jaitis Bakarwis, Latu Bantung di Ha Asauspa Cotton Rio Hakta, Apo Kamekalia Environment Protection and Restoration Fund, Hagasnem Arda Albu'a Albu'an. Hagasnem Arda Albu'a Albu'an, Labo Nyotali ki Community Reserves, But Haba Nakailang, Kalapoi Sha, Kaplapoi Tali, Hakaba, the Klaus Long Bynta, Kalapoi Sha Kanrioja, Raspa Shipo Point Nyobu Po Nyokandai Pra Hektar. Agalian ka koi kia ka soka ka shinkila ka janai ki ai di sumar paduan pemahai ki ka sumar. Ka soka ka lawanra ka kisi minister safe water hot scheme panai ki chakri ka janai. Agalian ka koi ka kia ki long me ba ki khulure. Dapat pelai sau point sau kun rio klor Seki Community Health Center, Pati Primary Health Center, Ban Penyai Yaki Kam, Hapo, Taskip. Kenang Ban Pensilor, Yaki Jing Ïashim Mentai Tungi Paiba, Ban Penbet Yaki Jing Ki Bedei Baka Korkakia, Haki Snom, Kasorka Jalaka Ïashim Lat Bantung, Yaki Village Health Council, Haka Negal Snem Basan Po, Kejinyo Yalaka Jala, Lala Ban Puri Yaki Katu Katni Project, Abakintu Jingrakhe Center, Bat Pediatric Intensive Care Unit, Hakaresta Hospital, Civil Hospital, by Shispa Inti Akriya, East Hills, Bat GNM Nursing School, Hanongstone. We smoke men, Ban Pintip Ani, Bakadirot Singh Memorial Hospital Mairang, Kalakio State Shacha, Hakadin Pinjana, Ban Kintiu Yagarukom, Ban Ai Yagin Shakri Ban Sumar, Yaki Paiba, Jonga nega donga time. Ila yo rupan play ya ka PhD jonga laidom. Haka kasan dari December Hajar Arpo. Kawan long ke insekri naga Bynta ka donga time jonga laidom area barok away. Shen lalaki egi barok kilong ki biyaj be ginyo rupan play ya ka sub center jonga health department apo nong telep. Kumjuru Haka bedai bat kenong kelau CNC, ka sorkar ka Ïashim ki biang hino, na ke NGO ke bapinyan kurosata. Baka daw kalong naman, ban pinti kena, baka jing penklan, ya ka jing ay ya ka jing syakri, na ka banta ka suma, ya ka koi ka kia ya ki paiba, kariban long ka bacana. Ka sorkar jela dan shen, ka kentiu ya ka jing ay jirap, haka dur ki kran, na ka banta ka tulok no ikai ad hoc. Haki higher secondary, lower primary, but upper primary. Hikai batung katnat education, 4 teachers. Hikai science, but no hikai Hindi. Kala besorkan, kala pintu ya katiro Singh Memorial College. Kung haka scheme, jong ka People's College, grant in age scheme. Haka ba ka jinsiw yakinoikai, but non-teaching staff kanlong kakung kapilabel joga grant in scheme. Kajin penbiang iti surok di bapa, kawanla karoy kapari ki paipa. Kesna kesnaman ka arja alpuwe alpua lala bansna sispa kanyok kilometer ki surok kemai. Sispa 10 kilometer ki balakin tiyo ki surok ki bane. Kaparo ki ayom, but South Park kendai punya running minta kijingki, jing lapan temai seki jingking jauh bilang. Agaknya Snem, mountain ka Hajar, alpulai, ketong kalong batsna, 90 kilometer di surok temai, kintiu, yagi sispa alpunyo kilometer di surok di badan, seki surok di badan, kaparo ki ayom, banten kala, ya di sis Hajar praspa alpulai running minta kijingking jing, seki jingking jauh bilang. Apo ka Northeast Special Infrastructure Development Scheme, Labinjur the Art League Project, Surok tu hai. Kata ke jipen ma, penian, surok agia, medipatar,
Medi para kulpari tura bat kejinsina ika surok ba na sorba shalom sakat lensun umuroin. Jala ka penyat seberang kakajin penteri ika skim PMGSY. Apa ke PMGSY 1 bat PMGSY 2. Kejinsina surok kalaman hame kalian. Kalau ada sispa sejar sispa nyobusau teli. Hagaliter kebasawajar nyospa santusan poin kakendai kilometer. Nakini lala berpejak praspa sanpupra teli disurok hagaliter keba laija praspa kanyo poin prapundai kilometer. Nasok menru hagajoga pon. Bahagani ke konstituensi Mairang. Kagum kijimbo chicken mau donga. Nakwa kaya tu ibi lima skim joka PMGSY. Iberi naga benta pansaya kisurok ibatamay. Bat unjuru pan penpai kisurok ibada lupa. Ila yo sanction. Ladang maglaya kesan puan klur. Kendai pusan aja. Kendai pusan lah. Bat alpun rewa aja kekal. Nanta nakalian jong ke state scheme. Ila yo ado aspa hat praklur saulang nyawajar bat laispa. Pada kalian joka CRF gayo ado praklur nurpuriu lak kengka. Na kalian joka nabat kebede bat RIF lajan alpo klur kengka gayo ila sanction lado arajar para ado mutar. Kumjo ru na kalian joka World Bank gayo ado kumba hat arklor life way lak inka tamneduna. Kumjuru nagalian ke National Highway gayo ado south klor kinai pulai lak inka. Lagi ni disurok kibaldon kamba ilong kejit pensila ban penhe jaga surok nado Mairang sadu sa rani godong. Kebalakot ado sispa kinai busan klor kat punriu lak inka. Batum juru ya kas Mairang bypass limba ka CRF kot ya ka perak lur pun reula tengka. Kunta baro lada tuta total anta kan poi isurok baro ibangirayo ya ka bansina tumai bat penpa ya ki barim na kiskim ki boper kala kot sakalais pa kan reu lur life nyaulang bat reu po aja tengka. Dan anu keperaturan mulailah ajar puha. Ketelat PHE, kelaring, umkor, syarjar, sauspa, arlak, saupunya ujar, aspa, pendai keperaturan gilongi, apa kejal jiban mission. Nalor, kisilak laipo ajar tuli, kikorong kibalaring, hau naitum arjar arpwe. Nalor kata, nagi nyospa san punyo tuli isnong. Kibayolot ya umko hau naitung arjar arpue Bynta sieja sauspa nyopo pratali disnong kibayolot ya umko die kali kepeni di prolong sorka papunyo ya umdi saman itliuje nalo katalu lala patpuli haka arpu naitung arjar arpu ya NABL accredited state laboratory ban test ya Kumjuru aga konstitusi kejongi Mairang kawaha pok Eastern West Council District. Na baro iskim kibade nakaliang joka nabat, nakaliang joka state scheme, bat kibade nakaliang joka GJM. Iskim baro kibangelayo kila kot saka sispa kat sauklor kat ala ndai pun rioja sauspa AA. Apo National Rural Health Mission, Livelihood Mission. Tatau praja nuspa Jinglaitluid SSG palala ban pinyeso salaja nuspa apu pratuli SSG bagi bang aga jingrot keba nupo artlur na Snem arjar arpuai arpua yemeni kriyai piteng bandon mata ba haga special rural works program panwandra ki kampen roy hagi tain ki nong haga ba nakalian jongaru mentang ala bansam Membanyak klur sideng tam Eki skim segibat pa Dan sa sanklur
kapag insam hapo mentau Snem. Haka Snem Hajar arpuan kesorkar kalamang sispa lai penriu point arpusan keluar tingkah. Daga di pelai jaga on One Nation One Ration Card scheme. Kinong yok mentoy daga National Food Security Act. Kila lak menyo itu mentoy ke PDS. Hapo ke NFSA naga no dukaan ration hakali. Ban penjelai ke PDS kesorkar penjelah kaya soy ya kasus sekolah pakai United Nations World Food Program. Buat kesan yang sedang kompetitif menteri kau lagi gol komputer dia ke TPDS. Jadi penkan dia ke point dia kemar bam haki TPDS. Jadi penkan dia dijaga penelang bam maka mobile lah naga Bynta ke Jinglum dikan. Katlat kelawan raru dia ke PDS control order Hajar Arpuan. Ban penkan dia kibor kikor kejuk start minta hapo ke PDS. Masuk komen paling bagai tourism department lembaga skim juga Swadesh Darshan gila penyo ya ke skim hapo nongkau kelakot mreu klur kan reu lak lai pusa wajar tengka nata susu ban pen itlan ya ke tram tirot bat kijaka ki bamarkap antu la penyo saulak sauklur nyopo arlak saukundai jar tengka nata susu Ijaga kibang pantilon batip patyoi. Sakitaan light dom area. Ya kaksat kudor. Hasol tengkor. Layo ban penitnan. Ban layo ya kajingmang bisa. Saw kulur nrupu arlak nrupu saw ajar tengka. Nata susu kawa kri kabarong kawai na kiwa kaitnat. Haki na gidong kitang idongi. Gilayo sanction. Bat layo ban pentlay yung sasya. Haka Jinglang bisa ke basau kelur san penjauh lak sau pau Hajar tengkah. Nang ta susu dijaga ke pamankham jong kebedai bat motat raisan, motat raisan. Layo ya ka bisa ke Jingmang bat ke Jingtrai kalian bandriu kelur hak arla rapusan Hajar tengkah. Nang ta nalor ini gilayo arui ke skim na ke state sorkar ban penitunan dia kemarin mod tirot bat aga juga por ban penyeng jauh mod sirenyeng jong utirot sings bon kali kijintai naga Bynta kijingila kai sport kibalong kum hakiwei pat kili kepertai kirang yai saprang kibakentuk jaga James Stadium Complex tapi sangma Integrated Sports Complex awai Stadium Bat Katrina dan Swimming Pool Complex. Tan superdek ini ke jelas juga kelebih pemberian gelembung ilaka. Agak kerjaan jauh kepercayaan. Sorkan Meglia, Bat Meglia State Olympic Association, Kasih State pemberian. Ya ke North East Olympic Games, Hajar Arpuan, Bapak Hasilong. Lalu kelai potrik berisau Hajar Arpuan, lalu neutrik lagi Hajar Arpuan. Kani kekabu ke makrawe ya kilo ilakai ke jelah bakit penpau ya kisap ilakai jongki kumsi Bynta jongki Jingrakhe ya ke jindap sanpo Snem ke jelah jongi bat ke azadi ke amarit mahotsa lapan yen ya ki modul jong tiro sing kriang nong patavan soma bat kungyuru lasdang ya ke kriang nong ba Indigenous Knowledge and Cultural Center kong Tribal Museum Kecuali, kumpulan sekedar ukat juga di senja. Berlai aksan bos Snem berlai. Kelas dahulu itu museum on wheels. Dari sini di sana nak kembali kesorkan pedeng. Lalu ban beli di Tirot Sing Memorial, Indian Culture Center Hadaka. Suara bagai bentuk ngakuak bayi itu. Pakai jelah mereka. Kaya snow hilang. Pakai di baru kawai. Dari Ïashim Bynta Snem. Jong kipai ba, ban pinti kinaya ke jingjok. Jong kahar terang nga kampin kembali akilek kecela. Kumlay bitala jai hen ban blame ko kui biba. Here, Sunshine Secondary Bobor. Tinggal sebentar sedikit nak semula.
Pabo ke HS